I have trust that faith that together. Mwagira ubwo hajya ukwezi kwa gatandatu no kwindwi twaragwanye ingwana eka sice nagwanye Imana yaragwanye ingwana abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwana ikomeye cyane nini ingwano mbi Imana irayigwana je nanjye sigara ntamari ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwanya sibyo biriya Iyabikiye mu karere amakuru avugwa mu karere kaduhere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Togo yagizwe bidasubirwaho umuhuza w'u Rwanda ndetse na Kongo. Inteko rusange y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU yagize perezida wa Togo Fayulu Ezima Gazibe umuhuza uzafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda gukemura amakimbirane bifitanye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Togo Robert Dusi yatangaje ko inteko rusange y'umuryango wa EU yagize Gazibe umuhuza tariki 12 Mata iminsi mike yemewe n'inama nkuru y'uyu muryango. Komisiyo ya EU yasabye gukorana n'ibindi biganiro byagiye biba nk'ibya Rwanda ndetse n'ibindi. Nasibe asimbuye perezida wa Angola akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango Joao Lorenzo wavuye kuri ubu buza tariki 24 Werurwe kugira ngo yibande kubirebana n'iterambere rusange ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Asanze umubano w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukizambye biturutse ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja igihugu cy'u Rwanda gufasha ihuriro rya AFC M23 ariko u Rwanda rukabihakana. U Rwanda narwo rugashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'ubu ugifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Guhitamo Nasibe ngo abumuhuza byashingiye hanini ku mubano mwiza Togo isanzwe ifitanye n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gihe. Iyabikiye mu karere amakuru avugwa mu karere katuye mu gihugu cy'u Rwanda. Nyanza umukecuru w'imyaka 65 y'amavuko yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umukecuru ukekwaho gukubita umukazana we. Amakuru dukesha umuseke wamenye nuko umukecuru witwa Nirere w'imyaka 65 wo mu mudugudu wa Nyabisindu mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza yatawe muri yombi akekwaho gukubita umukazana we w'imyaka 29 akamukomeretsa. Abatuye muri kariya gace batubwiye uko umukazana yagiye kureba nyirabukwe ngo nyirabukwe ahita amukubita inkoni mu mutwe aramukomeretsa. Uriya mugore ahita ajya kwa muganga ndetse ajya no ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB gutanga ikirego. Abatuye muri kariya gace bakomeje kuvuga ko umubano w'uyu mukecuru ndetse n'umukazana we usanzwe utifashe neza bishingiye ku nzu anexi umuhungu we yashakiyemo umugore akiba iwabo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uriya mukecuru yatawe muri yombi na RIB ikaba yatangiye iperereza. Uriya mukecuru w'imyaka 65 afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Egide agasaba abantu kubana neza mu mahoro bakirinda amakimbirane. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yakanye gutera igoma ibyita amayira M23 yo guhishira ubwicanyi bw'abasivili. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahakanye kugira igitera igoma mu mpera z'iki cyumweru gishize zivuga yuko ibyatangajwe n'inyeshyamba za M23 ari ibintu byahimbwe ku bushake kugira ngo bahishire ndetse kandi bareke no gutanga impamvu z'ubwicanyi zikorerwa abasivile muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Mu itangazo ryayo yo ku wa gatandatu M23 yamaganye urukurikirane rw'ibitera igoma binyuranye ndetse n'amategeko. Ivuga ko byagabwe n'ingabo zo muri ubu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo buzwi nka SAMIDRC ku bufatanye n'ingabo za leta FARDC umutwe w'inyeshyamba wa FDLR ndetse n'ingabo za Wazalendo.
M23 yavuze ko ibiheruka ari ibyabaye tariki 11 Mata ukwa kane, bikaba biteje inkeke itaziguye ku ituze ry'umutekano w'abaturage ndetse n'abasivile, ndetse ko habaye n'amagerageza menshi yo gushaka kwisubiza umujyi wa Goma nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ariko FARDC ivuga ko ibi byatangajwe na M23 ari ibicurano, ari amayeri yo gutinza yakozwe mu kugerageza kuburizamo gahunda zose zigamije amahoro zirimo kuba. Amakuru avuga ko mu cyumweru gishize intumwa za leta ya Kongo ndetse n'iza M23 zahuriye mu biganiro bitaziguye bigamije amahoro byabereye i Doha muri Qatar, mu buhuza bw'ibihugu byombi, igihugu cya Qatar ndetse n'abandi bahuza. Nta kiratangazwa ku mugaragaro ku byavuye muri iyi nama y'ubuhuza yahuje inyeshyamba ndetse na leta ya Kongo. Mu itangazo ryasohowe ku gatandatu, FARDC ivuga ko ibyo bavuga ari ibintu bishobora kugenzurwa ku buryo bufite aho bushingiye. FARDC ivuga ko mu majyaruguru ya Goma ibirindiro byabo bya mbere biri mu ntera kilometero zirenga 300 muri teritwari ya Rubero. Yongeraho kandi ko mu burengerazuba bwa Goma abasirikare bayo bari muri teritwari ya Warikare mu buryo bw'ubwirinzi, mu majyepfo ya Goma bakaba bari mu ntera kilometero 100. Muri kilometero 100 uwa Bukavu nawe ugenzurwa na M23 muri teritwari za Mwenga, Uvira, Fizi ndetse na Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge, itangazo rya M23 ni iricurano uko ryakabaye ryose mu by'ukuri ni ibintu byahimbwe ku bushake bitagamije gusa guhishira no gutanga impamvu ku bwicanyi izo nyeshyamba zikorera abasivile buri munsi mu mujyi wa Goma, ahubwo ari ukuyobya n'abantu. Yavuze ko kandi ingabo za FARDC zikomeje kuba maso no kubahiriza amategeko agenga intambara mu gukurikiza ibyemejwe n'ubuyobozi bukuru bw'ibihugu bigamije kugarura amahoro arambye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba ndetse no mu karere. Ariko M23 ivuga ko nubwo yari igaragaje kwifata, ibyo bitero ishinja FARDC n'abo bafatanyije bituma yisanga igomba kongera umurongo w'ubwirinzi bwayo, umutekano w'abaturage ku bijyanye n'ingabo za DRC ziri ku butaka bwabohowe. M23 yongera ko ibyo bitero binyuranyije n'ibyo umuryango wa SADC wohereje izo ngabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Kuboza tariki 12, 2023 ko gufasha ingabo za leta wiyemeje ndetse no kubitinza ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga wo gusana ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kugira ngo cyongere gukora. Mu mpera y'uku kwezi gushize kwa Werurwe tariki 3, M23 yari yaganiriye ndetse kandi n'amasezerano n'ingabo za DRC agamije gutuma izo ngabo ziva muri Goma n'intwaro zazo n'ibikoresho, zigasiga intwaro zose za FARDC n'ibikoresho bya FARDC zifite. Hari nyuma y'uko abategetsi ba DRC SADC bemeje ko bagiye gukura ingabo zabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abo basirikare bikekwa ko barenga 1000 bari bohejwe mu butumwa bwa Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu. Bari mu bigo Igoma mu nkengero z'ahitwa mu Bambilo, aho barinzwe n'ingabo za M23 bahezeho kuva M23 ifashe Goma mu mpera ya Mutarama tariki ya mbere uyu mwaka. Itangazo rihuriweho ryasohowe na M23 na SADC muri Werurwe rivuga ko ku mpande zombi zari zemeranyije ko SADC izafasha gusana ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu korohereza ingabo za DRC kuhava. M23 ivuga ko ibyo bitero byabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu byatumye isaba ko izo ngabo zigenda ako kanya, ingabo za DRC ndetse ko n'ingabo za FARDC ziri mu bigo bigiye bitandukanye byo kubungabunga amahoro muri MONUSCO Igoma zihita zishyikirizwa M23.